Hello, Tuni KUKI News. Vezose na bon chavel lem nei vin. Tuni 15 August 2025 ahi in Tuni achu India pumpi ahi muntina Independence Day som sagila ko channa anaki mangeti ahi in hichikiman na ahi PM Modi in Jong India PM in Jong thuseina ananein holim na saupi ananein hichi tunia aholim chu kummasa aholim na sanga chu record a break it ni ti ahin ti chu aholim saulanga chu ningkum sanga tu kuma chu aholim sauzoi ti ahin la tu ni chan ge ya hi ama hin Indian Prime Minister khat apha lel khat na lai ai aholim saula hi apha lel khat na lai ahin tunia ama holim chu minute zakhat wal ahin hi jong le hi chila a chu aman apha lel khat jong hi na lai hi ti pa hi mo hi in hi chi ho chu anavelau chun koi pen ham ti chu a he hen comment hin bolovin lang amin chu ga seido da jingo hitin hi chi chu neu khat e ho jong current affair lang ho jong i sei jiu a hi ja chu answer anaki holo hitin komena in bol thewa hi chi bana chu MEITEI hon jong Modi hi vote huranba ti ahi nasata candle light ho kidanin lamzo na ho jong anane ti jong hi mo ai kinin chule igam sungowa hi ei ho ki ka sunga jong hi PR nasata ta ki tho khom jong hi a umin hi che ho jong hi aban banin hin se within he thim na divin holim na chomcha hin nei ki deu hi ni ama sapenin tu ni a 79 Independence Day anaki man na a PM Modi thu sei changkhat ana sei huitin thu tampi a sei hi azat India development na dinga a hi lawai le India hi chi chungchanga ti a gam khan to ding dan ho jong hi ana seva hita chu pan anala a hi in a hin la tu ni a hi thil khat jong ka ga do be nom na lain mizo sin Independence Day iman diu ka ta sanin KUKI CHATE amang lobi se ki loading a hin chule hichi tu chunga 79 hinna somsagila ko hinna Independence Day kimanna ahi tu chung 2025 ahi India in epithams azam amoto chu ipiham ai lawla themes chu ipiham ti khat hi themes ti zo tin na themes chu ipiham hichi jong chu komena hin bo leo hen phanti hichi kewa hi point da hindu azong hi akiji dan dungzuya cha na veleu chun tu chunga PM Modi holim nala ahi aha ki sei pen ahi lawai le India a dinga jong tu le tu a poimo pen mission khat ana bol ve ti ahin mission khat phondo na ahin nei ti ahin hichi mission chu ipiham ti aile Sudarshan Chakra ti ahi minvo a mission khat hi chi hi 2035 ka mission hi chai te dinga hi to gon anani ti ahi in ahi le hi chi chu ipiham iti ahi le indigenous aerial defense system boldo ding hi chi to gon ho hi nei ding ti ahi PM Modi in tuni aholim na ajong chu phondo na ananein hi chi hi tu le tu ahi muntina media printed media hi han social media hi han mun choma hi nasata hi chung chang ho hi anaki the za iti ho jong hi mo hi in a hi le ga het theina diwa chu hi chiwa Sudarshan Chakra ki tipen hi ipi ki seina ham hi chiwa chu air defense chu ipi ham aerial defense system ho chu I to bang ham ti I het thim na divin ga sei le hen hi chi Sudarshan Chakra hi India in 2035 ka ahi chaidinga to gon anei pa hi I to bangham ama hon asaina wa point khat na pa hi ga velochen multi layer na air defense system sim do ding ti hi chi hi India to gon a hi in a hi le hi chi to bang hi India si in a bol ham til hi lo hi country is ram khat en jong anei sa ai tai cho hi a hin la India hi
developed country a hi in tu le tu a hi India jong hi I chanam khan ong khang to a hi ong khan to ba na chu hi che ho jong hi to gon a hin nei thewa hi ti a hi in hi chi USA in jong an nei in USA in anei pe na anamin vo hi a hi le chun golden dome ti a hi iron dome ti a kimin vo banga khu US on jong golden dome ti a hi amin vovin hi chiwa ama hon asim zone diwa asei pau hi a hi le 2028 ka a hi sim do ding a hi lawai 2029 ka a hi a sort pena 2029 a sim do ding a hi to gon ane yo a hi ti a hi in hi chi hi US in budget asim dan dung zuya cho a hi le 175 billion a hi lawai le 542 billion ki ka lut dinga hi budget asimovi ti a hi in a hin la India hi US to banga standard a hi lo le GDP sang hi lo a hi in a hin la hi chi sang a hlom zo a hi sim do na dinga hi to gon ane yu wa hi chi chu 2035 tiang le a hin bol do de wa hi ti a hi in he thim na divin hi chi hi ga velo hen iron dome Israel hon jong ane yu a hin hi chi iron dome keu hilova ama ho hin air defense ho jong hi tampi ane yu a hin a saw loi a chom loi hi cho jong he ane yu a hin hi chi to banga chu India in jong tu le tu a jong hi chi Israel ho nei to bang chu ki nei a hi in hi jong le India pompi covered he dinga hi ki nei nai lo hi aji chu hi chi to bang ho hi e ho air defense ho hi ga veleu chun a khian khat hi US akila Israel akila a hi lawai le India in a sim jong hi jong le ren saw lo aban le Russia akona S400 ila hi chi a saw pian hin lai a hin India adinga chu hi chi iga a theina diwa chu iron dome example ihin la wa hi chi hi India a hi tai tiute hi chi hopi sung to banga ga ki ji building ho ki ji pa hi chi India a hi ta a hi le India pompi hi ta hi cover the itiam khana je leve ya ko na missile hunga hi jong le hi chi ho anakap la thei ding India gam sung mo mo missile achu lut thei lo na ding to gon pa hi ane wa hi ti chu het thim diwa iga se wa hi in chule hi chiwa point khana seina a hi multi layer ti chu hi chi hi layer khat bo chu abana chu layer khat kit ding hi ta chu aban bana hi ni le thum ding hi chu chu multi ki ti a hin ti chu layer thum le li ding missile ho air defense ho hi short range song koi ding long range song koi ding inter ho jong koi ding ti chu mid range na hi chu ho jong hi koi ding hi ta chu aban bana hi hoi ta gad ding masang la ya gal anaki dowa a hi lo le gam khan in gam khat a ki cha chu ipiham ti ai le thal hoi choi ho anaki cha no hi in hi chi thal khang cho hung ki cha ya chu teng hung hi ki la hin teng a hung hi bana hi van leng hung hi ki la hi in jet fighter ho hi kit a hin jet fighter bana chu tu a hi missile ngen hi kit ta chu aji chu thal iti le mi him zaw lo wa chu thal chu ki kap thailo wai ama le ma ki kap thailo wai in aban le teng iti jong le teng a jong chu mi him a zaw te te ngai a hi in van leng iti ting le van leng a jong hi mi him zaw te te ngai kit a hin la tu khanga hi tu generation a hi event na hi le mi him chi khel ngai lo kilometer sang izan hi jong le sang thum sang li hi jong le hi ta chu missile keuse bom keuse lian sa mi hopi sunga chu sa na thei hi chi to bang technology a hi pha na chu hi chi ho a ko na kiven thei na dinga chu tu chunga India in jong to gon ananeya hi chi to gon ho chu 2035 ka a hi chai dinga hi project phondo na ananeo hi chi chu Sudarshan ti a hi Sudarshan Chakra ti a hi India in anamin vo ti a hi in hi chi Israel a ko na hi ga veleu chun e ho hin tu le tu a kimang hi a hi le a sau pe na chu Russia made S400 ho cha hi in a hin la Israel ho hin a chom pe na Iron Dome ane win David Sling ane kit win abana aero
2 3 anei kin wa hin hi ta chu ama ho jong hin multi-layer anei kin wa hi ta chu achom hung le na hi le anaya hung le la anaya ka phla na ding agam hla hung le la gam hla ka phla na ding ho jong hi ta chu layer thum anei wa hin US jong hin hi ta chu golden dome ho hi to go ne ya tu le tu a hi achil ha pi jingo nga hin la tu chan ge awang hi ama ho jong hoita successful ta nei nai lo hi Russia in jong hitima cho abol hi in ahin la hi chi jong hi seal kiti thei nai lo hi abona cover thei nai lo hi Russia te jong hi S400 hi in S500 hi in S550 S600 wang hi ki henai lo hi jong le tu ni chan ge aga ki he thei chan chu 550 chan hoi ki he a hi in hita chu Russia jong hin S400 500 550 nei jong le hoita agam sung hi cover thelo a ji chu agam sung hi lin a hin Russia te a di hi a khen khat chu mi chen lo na jong dim se na hi a hin la Russia ten jong amun poimo ho a hi lawa hi le min a hin target theina mun ho hi chi missile defense ho hi air defense ho hi hoita deployed abol hi tai ti in China ho hin I to bang aman cha wam ti ai le HQ19 HQ22 asat kiti holoi hi che ho hi mangcha ama hon jong hi ta chu air defense akikoi ve ti chu he theine device e hi in aban kin a hi Japan hon jong anei win Japan ho a hi le multi-layer ta wang chu a hi zo nai po in hi zong le tu a hi Japan hon jong agam sung ki ven tup theine ding a hi Japan seal ki hi amen vovin hi chi ho jong hi anei win hi chi ho hi North Korea akuna ki ven do theine ding a hi ama hon jong Japan seal air defense ho hi anei wa hi ti hi in aban kit a chu Saudi Arabia hi in UAE hi in hi lawai le Europe hi in Iran hi in hi chon jong anei so ke wa hi jong le hoita agam sung cover hoita bol hi tu chan ge awang hi Israel ti lawa hi adang ho hi umbi se nai lo hi ti pa chu ni ga he theine dewa tu ni Independence Day ya PM Modi ho lim na ana phone na hi chi chung chang chu neo cha I ga hil che theu hin tin tu hin Manipur gam sung hong lut ki lawan Manipura Congress on jong tu ni Independence Day ni chu zana pan ahin lawin candle aki halovin candlelight Mars abolovin hi chi candlelight Mars abol na wa Congress leader na lamzo na ananei na wa hi Modi hi vote gu hi ti hi anna hang sap movin hi ta chu nasata lamlin cha chom ma hi Congress ho lam kai na hi ki zot na ho jong ananei ki no veti jong chu mo hi ki ne nei aban ki na chu hi chewa hi Manipur police ho hin an maring ho a jong hi thaltampi anamando veti a hin e ho hin hiat pi lo a hi lo le hon ina sa lo wang wa hi isopio maring ho jong hi kiging mo tho a hin aji chu KUKI history hi hoita hin su teng la hin lamkang anal a hi lo le chothe kiti holoi maring kiti holoi chiru kiti holoi hi KUKI sub tribe a hi men hi cho hi hoita MEITEI hin a hin su na hi le hi cho zo si jong cho hung ki gol ha hin hi ja cho ma ho in tu chunga KUKI le MEITEI ki boina jong hi ei ho maring ho jong hong ki jaw khading hi ti a hi ki got na ananei tho dan wa hen agam sungo hi police le army ho ki tho a operation anabolovin a hi le thal tampi anamando ve ti a hi ni chi hi kei kapin lang tilehen andro hokom lang a hi tain hi chilanga maring khuwa jong hi thal tampi anamando ve ti pa chu ni ga he thein dewa in se wa hi in a hin la MEITEI ho hin hi chi maring ho hi KUKI nam sunga ki khail ho a hi ve ti he ama mo lo wa hi a hin la ama ho jong ki jaw sa hen lang hi le I chanam khana
ichung hi hungi be ding hi ti za chu adon lo a hi in hi jong la agin mo je wa chu operation SARS an bol wa hi le thal tampi le achang tampi ho hi anamando ki ro ti chu iga he the ni de wa in seido ki ro hin tin aban ki na chu naga ho jong hi tu le tu a hi asungu hi boy hi aji chu phat ma sa video langa jong chu kan sei ta in NNPG ho le NACNIM ho jong hi ki tu lo tu a hi aphat chenga hi kikal na umjing a hi ti pa jong hi het theine dewa iga se wa hi in NACN hon thu phun a hin bol na wa cha hi le hi chi NNP ho katina NNPG ho hin thu phun anei na wa chu NACNIM ho hi naga mi pi ho dinga hi I chan ham khana harmful ti chu thil phalo a hi lawai le NACNIM ho hi naga mi pi ho dinga hi thil kho ta hi ama hoi mi phalo ta hi ti ama ho je a hi I chan ham khana naga mi pi ho a hin to kha the a hi ama hoi harmful mo a hi ti a jong hi phone do na ki to vi ki ti pa hin na nei ki ni ti jong chu mo a hin ama ho sung ki ka jong hi boy tho hi e ho si boy ham I ti wa hin a hin la a hi di pui naga ho jong boy yo hi tamzo Nagaland sunga ho hun tua NACNIM ho movement ho a het pi lo a hin la NACNIM ho hi isaging ma bangwa hoi ta hin support ho hi Manipur gam sunga kachana ga ho naga ka hi viti a naga lo pi kinaga sa ho hi chi ho hin I chan ham khana atosot no a hi ja chu Nagaland gam sunga peace daya a hi lo le Nagaland sim hoi na ding le thahat be na ding daya ki phin na nei NNPG ho hin hita chu NACNIM ho hi apom bi se lo hi ti a hi in abale ukhur district langa jong hi tang khul ho hin phungyal kitina a hi Independence Day anaman je wa hi NACN hon nasata a hita chu demna anabol veti ho jong hi mo hi kit hi zan hi thilso chungchang neu cha ga seibe kit lo hen zan hi thilso a chu ei holanga pasal khat hita chu gotoi hola ana china ana ki hol mop chu zan hila a chu hi chi tol bung langa hi transformer noya ana kimudo eti a hi in transformer noya ana chu zan la a chu ana la do zo po win a hin la tu jing ka a chu sepei ho le police ho ki tho a agala do ta win tu le tu a hi Churchanpur hospital a hi akoi win district hospital a hi akoi win hi che vai pors mortem bolding a hi ana polut ta ve ti a hi in hi chi ama thina chung chang wang hi akichin chet ke nai lo hi in pors mortem hung ke chai ting le iti thi ham a hi lo la kon a tha ham a hi lo le electric in ama ja thi ham ti hi akichin ke heading a hi in ahin la tu le tu a hi an official ta ati chu ginchat ta thu kiza dan dong zuya chu a hi le ama hi electric in amat kha hin ti ti a jong hi gin mon na lin ta nei a hi ti hi iga he thei dewa zan hi thil so ho chu mi tampin group ho a jong chu nen dong so win hi chi chung chang hi ama thi na ji chet wang hi ke he chin nai lo hi ahin la long wang hi Churchanpur hospital tai ti chu ga het thei dewa tunia hi helchet na in bol hin tin tunia Churchanpur district mama a Independence Day man na a hi chi Mars pass bol na ho a chu flag ana zangovin Indian flag jangloya umen a khian khat chun KSO flag jangloi zonga umen hita chu ana china wa hi video clear be se lo video thing be se lo khana hi capture ana bolovin a hi le hi chu ho chu MEITEI ho hin ana mudo ki novin Indian flag man dan jong hepo we Burmese refugee ho hin Indian flag I to bangham ti jong a hepo we ti a hi na sata social media ho a hi ana thia thang kit no hi na ma ki phat sei ma hi wen a hin a color jing jong hi event na hi le ki bang bi lo hi
hoi ta chu a hello ho dinga wang chu confuse hi mai thei aji chu ni chi India flag nga jong hi chi chakra hi alaya hi in hi KSO ho a hi le KSO logo ho alaya akoi ki no wa hi le gala lim kitchen bi se lawa ga vet dinga chu India flag a hi kiti mai thei a hin la hi lo wa hi za chu mai te ho hin azat za na hi social media hi ana the thang oven KUKI te mo chan theina ding a hi lo le Indian citizen a hi pui amoi refugee a hi vi flag dan jong a hepo vi ti langa hi na sata a hi ana thia thang kin wa hi na hin la e ho kati ting la KUKI cha te ki sei na hin KUKI cha te hin MEITEI ho thu sei hi ina zui khaji wen hi za chu tu ni a hi asu chet na hin bolo en clarification hin bolo hi chi hi na hepo wikatina hepo in ahin la hello phabe pi social media a MEITEI hon aza na propaganda ahin the ho chu inata san kha kit diu hi kichat na zala chu ikiben theine diwa iga sewa hi in India flag hi a hi le chun asan pa hi orange pa hi achung langa ahin KSO a hi anoi langa red color hi chi hi MEITEI hon a het thiem lo je wa chu thudi lo ta na thia thang wa hi ho I confuse lo diu MEITEI ho thu se ya chu inun lo diu wa hi chiwa a sei pau chu a choi pau chu a hi le chun KSO flag zong anazau kha je a chu KSO flag pa chu India flag an hi sa wa azo anal na thia thang wa hi ti pa chu iga kihil che no hin tin aban kit na chu a hi le NC Hills Indigenous Student Forum dinga hi General Secretary dinga hi Sri Lalhau Thang Haulai ama hi lendo in tai ti chu ga theine dewa iga sei be kin no hin tin hi chilanga jong hi NC Hills langa jong hi Indigenous Student Forum dan hi in hi chiwa hi ATM khana he no mobile ama hoina phone number ho jong ki chi cha na in pewin finance secretary pa a hi lawaile public relations secretary ti education secretary ti ho jong hi aban bana president vice president general secretary ti ho chan ge hi akoyu hi in hi chiwa ko na jong hi he chit no mo wa aban he chit no wa hi jong la hi chiwa ko na contact the hi ti pa chu ni ga phone do kin no hin tin aban le tu ni a chu ko tu in jong condemn na satai na hin bol kit e ti hin jan hi video in siamo wa jong chui sei ta win mi zo sin KUKI cha te hin inam sungo vai ki loi khom na khat si hi hen lang hi chi chu mi pin ki to sot hen lang mi pin thanei na LUNGSET ki pi hen lang mi pin hoita ki to sot le ti hi ilungtup a hi ni chi chu Kangpo pi district Sadar Hills sunga hi chi ko tu ho bo hi ki kinep pi a hi na hin la tu la hi zat ahung pot tain oi mo na wang a hi po in hi zong le organization zat chom mena hi PR ahung ki so jing than a hi le ko tu hoi ana thip ke win a hi le ko tu ho hi na sata hung khi hla hi tam a hi lo le su nim hi tam ti hi mi pi lungel a hi in tu ni a hi ki pa ta in ko tu hon condemnation a hin bol kin wen hi chiwa ko tu hon dem na a hin bol pau chu ipiham ti aile arambai tengol kiti hi chi birin uicha ho birin solcha ho hi chi ho hi tu a hi azat project zat chom mangcha a hi KUKI len sunga hung lu no win I chan ham khat buffer zone a hin kho kal lo win hi ta chu na a hin tong ve ti a hi za chu ko tu in hi chi chung changa hi center for so jang he sa in dem na jong an phung do win a hi theya hi le buffer zone hi tu le tu a hi KUKI cha ten jong za bol ta akinei a hi in hi chi hi MEITEI hon a phat chenga jan na nei lo ta na hin kho kal jing wa hi le boi na hi hung sang kit ding hi ti a jong hi het sa na le condemnation an bol ve ti jong chu iga phone do kin hin tin tu ni a chu 15 August 2025 ni a jong chu thadau in pi Manipur ke hi ti a mi som la sagi kiloi khom ho ma hin
thu so ahin ball ki noven ti chu media release ahin ball lovin MD ti ding ha PR ti ding ham hi ahin ball ki noven hi chi ahin ball na wa hi chi ahin ball lo na pe no hi EPG am tele hi chi wa KUKI in P Karnataka Bangalore langa ho hi we hi chi langa ho hin hi chi lam za thang nung zui ho mi thum ho chu mang min lal a hi in mang chung nung a hi in mang go a hi in hi chi a hin so pa ma hi chu hi chi lekha hin sun pa hi joint general secretary kiti pa hi mang go kiti pa hi a hi chi mang go ho ama ho thum hi ta chu social boycott anabolo a hi in Karnataka KUKI in P ho hin boycott social boycott anabol loi ta chu anabol na wa thu so ahin bol pau chu hi chi vai counter ahin bol kit dan no hin ama ho ki bol hi chu ga veleu chen hi chi wa ama min boycott bol khoma ama han hi chi wa PR in so kit chu za za ji dan hi aban la asei na wa hi ga veleu chen ama sape na koi zong hi thado are not KUKI ti hi chu thado ho chu KUKI a hi poi de a thado pum pi KUKI a umma ama ho mi som la sagi lungthim phat lo je a KUKI ka hi po ve ga tiwa hita hi atuma ga zan hi azong kana sei ta in apps izat zong le fake apps a ji e ka ti pa chu ama ho hi KUKI chate adinga tu ni ai fake nam hi chu thado pum pi chodo na ding te ai thu aji jiu cha thu ji ho jong hi event na hi le thado pum pi ki pun khoma tu nia MEITEI hon dei lo bola ana bol ho ain ko ho ngai dinga chu hi choi ngai no mom la hil sim jong ki sim pe lo ilung han na ke be hi chu a hi wa nga chu tu nia ama hon hi chi thado pum pi mangcha thado tribe pumpi hi chu ho zo si phalo ta aga su min se jiu pa hi lungdon ta khat he alung gel jong hina ama hon a sei na wa chu hi la gang theilam pe na hi chiwa KUKI in P Karnataka hon thu su na bol press release na bol pau hi withdraw agang thei pen in withdraw bol lovin ti hi chu withdraw bol lovin KUKI chu thado chu iti line jong KUKI community sunga azau khapui ti hi cho thu sei hi hi ta cho sei wa hi hi chi to banga inam sungu wa ki vai po na ho hi di cha na hi chewa KUKI in P Karnataka hon a bol banga hi I bol cha lo wa hi le inam sungu wa hi khat le ni ki loi khoma hi ta chu tribe khat na ko na pot do a azat zat hin bol hi aban bana hung pung dingi ina naw hi hung len deu dis cancel ho jong hu mi him kha chu cancel hung vei tieng le neu cha hung ki pana hung let tieng le mi him kha jong chu thi thei chu hi che to banga chu inam pi sunga ina naw jong hi aban bana hi che ho je a hi hung chal ding dana he akimo ni za chu a hi the ai le tu ni a KUKI in P Karnataka ho panla banga hi amuna hi chi lam za thang nung zui ho a hi in lam za thang a hi in hi chi ho se hi hoita hi tin boycott bol chat law han abana hon jong akichat deu abana hon jong KUKI jana a hin nei ding KUKI nam pi jana a nei thei ding a hi in a hin la tu ni a hi chi to banga hi na I to jing lo wa KUKI in pin kicha det na vai I hop mo wa hi le inam sung nat naw hi hung len deu ding tu ni a jong hi chi wa boycott ki bol ho hi KUKI nam pin I het deu ngai hi lam za thang jong hi how kip tribe council hon jong boycott a bol sao chu social boycott a bol sao chu a hi wa nga ama hin tu ni chan ge a ki tha do sa min how kip tribe phungpi ki loi khom nan how kip hi tha do a hi poi tia ki chen ta phon do na nei chu a hi wa nga aman tu ni a how kip ka hi how kip tel ngo la how kip la jong tel ngo hi na lai tel ngo ho chu tha do ka hi vi tikit te na lai a hi lo na ta khana panga
pan ala hin masanga cho thu sei hoi kan ngai ji a hin hoi ka sa in adi e TSA chu support ding mong ai min government in recognize abola hi le e ho ku ki cha ten ita I kha mo ham e ho mi ma chu ipi bola ke kham ham kana ti ji a hin la tu ni a hi evet na hi le tha dau pum pi hi KUKI a hi poi KUKI a kana zau khapo vi ti lang zo a hi thu a hin se ya mi iza nam kha jong a hin til sit hi evet na hi le da min mi tampi tunia KUKI CHATE kanam chan pi ho a hi the ai le hi chitabang nat na ho a ko na hi inam sung nat na a ko na hi iki kang se de win avelin kain tiam kin en hi I ti ham khat na e ho hi chi a ko na iki kang se zo lo wa hi le e ho chunga jong nam nat na cancel chu I vei diu inam pin hita chu boycott hin bol khum thei a hi I chunga action a hin la ding a hi na gen thei na ha sat ni ting le na nam pi na dema hi le na chunga thutan ding hung loading na ki tho pi ding hung ha sa ding a hi ti pa hi iki het su ke di win rong avela I hung ki het sa ke no hin tin a chaina ding in hi chiwa paite tribe council ho thupon ga ve ki lew hen ama ho hin appeal nge na a hin bol win hi chiwa nge na a bol pau hi masanga pa na KUKI artist son jong nampun anasim naw a hi lo le mofler anasimu KUKI nampin kita imama jing ami takip min ki ke ozi a ami takip min ki mangzi a hin hi chi chu ipiham ti aile nampun zo si anakoi khom wa hi chiwa nampun zo se KUKI tribe sunga KUKI nam sunga sub tribe ho pon ho zo se chu ki koi khoma hi chi chu anakizang a hin la tu ni a hi chila a hi paite tribe council kiti zo milang ho hin thupon a hin bol vin nge na a hin bol vin ama hon nge na a hin bol na wa asayo hi a hi la KUKI in pi KUKI student organization KSOT na hin abale KUKI zo council KZC hi chi ho a hi lawai le working committee KUKI CSO hi chi ho CC a hi lawai le KUKI a kimin pha na zo si group ho a hi lo organization ho a hi the ai le paite pon dum ho hi nila do pi ven ti a hi nge na a hin bol ve ti chu ama hon a hin phon saw hi zong la anamu khalo ho a dinga tuni KUKI news mangcha avela in seu hin tin hi chi chan chu tuni 79 Independence Day 2025 man na a PM Modi thu sei ho le MEITEI ho chungchang hi hen melong ho chungchang hi hen KUKI CHATE chungchang hi zong le in ho lim thei naw hi chan chu hin tin tuni KUKI news be zo si na chungche win ke ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen